te reihi, tahi rau ono te kau mā torenga, kōtiro te kau mā ono tau me raro iho te pake ke take ono rua rau rima te kau mita. Ko te whiringa whaiti, te ihu tuatahi tēnei, ara tuatahi, Sacred Heart Girls College, St. Joseph's Māori Girls College kei te aratua rua, te kura kaupapa Māori o Kaikohe kei te aratua toru, te kura kaupapa Māori o Horauta Wānanga kei te aratua whā, Hamilton Girls High School kei te aratua rima, Auckland Girls Grammar School kei te aratua ono, te kura kaupapa Māori o Hawaii ki hou, Rotorua Girls High School kei te aratua waru, Whakatāne High School kei te aratua iwa, Gisborne Girls High School kei te aratua waru, Tuangahuru, te kura kaupapa Māori o Tūpoho me ngā tai Atea Wharekura. Tū ana te hāki kākāriki i tēnei rehi, ko wai puta i humai. Ara, ko te aratua iwa te rā Whakatāne High School, para huti huti ana, i te wai i te rangi nei. It's not going to be an easy one e te whānau. He pakanga pia tēnei ki te ara toru ono rawa ko te iwa. I te ara tua ono. He whiringa whaiti i te wahanga te ihu. This is to secure themselves a spot in the final. Oh, it's too close to call. Possibly out in lane 6. Auckland Girls Grammar. Auckland Girls Grammar gold te ingoa tō rātou kapa. Nā whaia no. Securing themselves a spot in the te ihu final. This afternoon. Engari kia hoki ki te tōwaitanga. Everyone off the blocks together. Lane 9 actually leading from halfway. Whakatāne High School tērā. Ooh, just. Ara te slow-mo, you saw it, I te ara tua ono. Rawa ko te ara tua iwa. Anei ngā whakaputanga āwā i te ara tua ono, Auckland Girls Eggs Gold. Tō rātou wā tahi miniti te kauhekona point ruarua. I te ara tua iwa ko Whakatāne High School. I te wā tahi miniti te kauhekona ira rima whitu. I te ara tua whitu ko te kura kaupapa Māori o Hawaii ki hou. Me te wā tahi miniti te kauhekona me te waru te kauma iwa. Not even a second in between them. That's how close that race was, whānau. It's going to be a close final. We still have two more te ihu semi.